Kwenye kipindi uliopita, tuliona kwamba kuna vikundi viwili inapokuja kwenye ile majadiliano kuhusu sheria za Mungu. Kikundi cha kwanza tuliona kwamba ni ile inasema sheria za Mungu zilifika mwisho wakati ambapo Kristo aliposulubiwa, na wanasoma ile andiko kwenye kitabu cha Wakolosai 2 kuanzia 14 hadi 16. Kikundi cha pili ni wale ambao wanasema ya kwamba sheria za Mungu bado zipo na hizo sheria zinahitaji kushikwa ama kufanywa kama vile ambavyo zimeandikwa ama vile ambavyo zilipeanwa. Sasa leo tutazungumzia kuhusu kikundi cha tatu. Kikundi cha tatu ni wale ambao wamefunuliwa Injili jinsi ilivyo ndani ya Kristo, na jinsi wanavyoelewa sheria za Mungu wanaelewa kama vile ambavyo imefunuliwa ndani ya Kristo. Kwa hivyo hii kikundi cha tatu ni kikundi cha watu wanaoshika sheria za Mungu jinsi ilivyo ndani ya Kristo. Kwa sababu sheria za Mungu ni sheria za rohoni, na njia pekee ya kupokea ama ya kushika zile sheria ni kwa njia ya imani. Kwa sababu mambo yote yanayohusu mambo ya rohoni inapokelewa kwa njia ya imani. Kwa hivyo, kwa leo tutazungumzia kikundi hiki cha tatu. Kwa sababu tulizungumzia vikundi viwili. Ya kwanza inayosema kwamba sheria za Mungu zilifika mwisho ama hazipo sasa hivi. Na kikundi cha pili ni ya wale ambao wanatumia bidii ama nguvu zao kushika zile sheria. Sasa leo tunaenda kutazama vile kikundi cha tatu inavyo elewa ama kutazama sheria za Mungu. Maandiko kwenye kitabu cha Waibrania, tutasoma maandiko kwenye kitabu cha Waibrania, tuangalie vile ambavyo kikundi cha tatu inapokea sheria za Mungu. Kwa hivyo ni Waibrania 8, tutasoma kuanzia mstari wa 8. Sasa maandiko inasema hivi: maana awalaumupo asema angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Kwa hivyo hapa tunaona ahadi ya Mungu kwamba kando na ile agano ambalo alifanya na Waisraeli kule Sinai, sasa anasema siku za mwisho ama siku zinakuja ambapo Bwana ataweza kutimiza agano lake na nyumba ya Israeli. Na hiyo agano analiita agano jipya. Mstari wa 9 inasema halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatwae katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami si kuwajali, asema Bwana. Kati ya zile vikundi viwili tuliongelea ya kwanza, kuna hii kikundi cha pili ambayo inaamini ya kwamba mtu kushika sheria za Mungu, anaposhika zile sheria za Mungu kama vile imeandikwa, ndio njia ambaye ni ya kutimiza agano la Mungu. Kwa hivyo watu wamefanya bidii kushika zile sheria za Mungu. Watu wamefanya bidii kutumia nguvu zao wenyewe ya kibinadamu ili wafanye zile sheria vile ilivyo ama vile imeandikwa. Lakini hapa maandiko inasema ya kwamba Mungu anasema kwamba ile agano atakalo agana na nyumba ya Israeli siku za mwisho si kama ile ambayo aliagana nayo na Waisraeli pale kwenye mlima Sinai. Kwani agano ile ambayo Mungu
aliagana na wana wa Israeli pale mlima Sinai ilikuwa agano gani? Ilikuwa agano ambayo Waisraeli waliahidi Mungu kuzishika sheria zote zile ambazo aliwapea. Kwa hivyo ilikuwa ni agano ya Waisraeli kutimiza kile Mungu aliamuru. Kwa hivyo Waisraeli kukosa kujua ya kwamba hawakuwa na uwezo ama hawakuwa na nguvu ya kutimiza sheria za Mungu, waliahidi Mungu kwamba watazishika zile sheria. Lakini kwa kuwa mwanadamu hana uwezo wa kutimiza sheria za Mungu, ndio sababu hawakufaulu. Hawakufaulu, ndio sababu sasa tunaona hadi jingine chipya. Hii hadi mpya ni hadi Mungu anafanya kupitia Yesu Kristo. Sasa hafanyi na wanadamu tena, kwa sababu ile aliyofanya na wanadamu hawakutambua kwamba ni ndani ya Kristo peke yake ndiyo uwezo wa Mungu ama sheria za Mungu zinaweza kutimizwa. Sasa ndio sababu hapa Mungu anafanya agano jipya sasa. Mstari wa 10 nasema, maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hivyo ile agano ambalo Mungu anafanya na watu wake siku hizi za mwisho ni agano ambalo ataliweka sheria zake ndani ya mioyo yetu. Sasa si vile ambavyo ilikuwa imeandikwa kwenye jiwe ama vile ambavyo imeandikwa kwenye kitabu. Ni agano ambalo Mungu anaweka sheria zake ndani ya mioyo yetu, inaandikwa ndani ya moyo. Na iandikwi tena na wino, haiandikwi tena na chochote, bali ni Mungu mwenyewe anasiandika na iko pale. Sheria za Mungu ziko pale kwa Kristo kukaa ndani yetu. Kwa hivyo Kristo anapokuwa ndani ya mioyo yetu, yeye anakuwa pale na pia sheria za Mungu ziko pale kwa sababu zinapatikana ndani yake. Kwa hivyo kikundi cha 3 wanajua ya kwamba sheria za Mungu haikufika mwisho. Kikundi cha 3 inajua kwamba sheria za Mungu ziko, na pia wanajua kwamba hawana uwezo wa kutimiza vile sheria inasema kwa sababu mwanadamu amepungukiwa. Ukilinganisha na sheria, mwanadamu hawezi kutimiza vile ambavyo sheria inasema. Ndio sababu Yesu Kristo alikuja na wanakubali, kundi ya 3 wanakubali ya kwamba ni kupitia Yesu Kristo tu peke yake ndio sheria za Mungu zinaweza kutimizwa. Kwa hivyo ni kukubali Kristo awe ndani yao ili Kristo aweze kufunua utunzaji wa sheria zote 10 za Mungu, kwa sababu zipo. Kwa hivyo kati ya zile vikundi viwili, kila moja inaona kwamba hiko sawa kwa sababu wanaangalia kwenye mtazamo ya binadamu, zile vikundi viwili. Lakini kikundi cha 3 ni kikundi ambacho inamtegemea Kristo na inajua kwamba kila kitu itawezekana kupitia Yesu Kristo, ama pasipo Yesu hakuna kitu kitawezekana. Kwa hivyo hawajitetei ama hawatetei vile wako na uwezo wa kutunza sheria, na pia hawapingi sheria, bali wanazipokea zile sheria kupitia Yesu Kristo ambaye inafanyika kwa njia ya imani. Kwa hivyo hii sheria ya Mungu vile inavyopatikana ndani ya Kristo inatimizwa kwa njia ya imani, na hiyo inafanya sheria za Mungu kutukuzwa, bali sio ya kukataliwa na pia sio ya kudunishwa, bali ni sheria yenye utukufu wa Mungu kwa kuwa inapatikana ndani ya Kristo. Kwa hivyo Mungu ataendelea kutufunulia zaidi kuhusu vile sheria za Mungu zilivyo ama zinapatikana ndani ya Kristo siku zote.